Kawai ke kentai ke balai pupras nam karta kala syakam na ke jingkrau don keti penyap ya lau kurem jongka bat tepat ya ke met yap jong u ha ke thliu ke baglati ha kamra yeng sa jongki. Kini ke kentai latip kerteng kum ke rahima khatun ke bala kedau don keti penyap yau Sabial Rahman u lok jongkahi na ke jia ka jia silok. Laong bakani ke jingja kala jia ha joy mati nagar ha pandu area ke nongbat Guwahati ha ka arpo hundre terek jelio arja arpusan bat katai ke kentai anda kala de penyap elau kurem ubadeu nong khayi marjan kala tap ya kamat yap jong u ha ka thlio ke bajelio sanpot ai ha ka yeng sa. Kini ki sijur ke laya syong sa lang lakhat san snam bat don ru arngot ki khun. Ha baburi ika kamru nar jongka ha badan bakeli sepang ulok jongka kala ong baulet trei syakirala. Ringkat ke jing tieng kala ong ya laki para marjan bakam klan bat kala pet na yeng bat ai daw bakalet sya hospital. Henry kini ki khana thok ke rahima kim simla ne islam bat upara jong ulok jongka hi ulamudoi e jahar halor ke jingja uhenmen ha ka khat ar tere gunai tung arja arpusan. Tang ha kasngi ke babuat ha ka khat lai tere gunai tung arja arpusan ke rahima khatun kala let pendam ya ladi ha ki pulet ke Jaluk Bari Police Station ha Guwahati ha ka bala register mukaduma ya ke jingja usabial bat kam ba ulok jongka ulayap. Kala pla ba kala penyap ya lau kurem jongka na ka jing ya ka jia bat buri e ka met yap ha ka te ka yeng. Ha ka jing toket kala yathu ba kala penyap ya u hadien ka jia kan at silok ha ka ba kila tak ti marker liang ba laong ba usabial udon ha padeng ka jing bu at ha ka te ka miet ong ki pulet. Na ka jing pla ka te ka kentai ki pulet kila klong biang ya ka met yap usabial bat la pha e ka ban le forensic. Syuk ki pulet kidang toket yok balek se kidang don ki baya don keti lang bat ka ha kete ka kampenyap bat la benrap na ka jingtip bagi pulet kila toket ya ka jingja usabial kumta kala penwan pendam ya ladi. कल 13 तारीख को लगभग 10-11 बजे सुबह हमारे जालूकबाड़ी थाने में ही उनकी जो वाइफ है रहीमा खातून वो खुद से ही आई हमारे पास और उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड है जो मिसिंग है सबियाल रहमान वो ऑलरेडी मर चुके हैं और उन्होंने ही उनका मर्डर किया है। तो मर्डर उन्होंने किया बोला है कि 26 तारीख को 26 जून को उन्होंने रात को उनके बीच में एक लड़ाई झगड़ा हुआ घर के अंदर ही, तो उसी टाइम पे पूरा धक्का मुक्की हुआ दोनों के बीच में और जो सबियाल रहमान जो विक्टिम थे वो काफ़ी इंटॉक्सिकेटेड थे, तो जब धक्का मुक्की में वो इंजर्ड हो गए और वहीं पे उनका घर के अंदर ही वो मतलब डेथ हो गया। पर वो डर गई वो घटना होने के बाद, इसीलिए उन्होंने ही उनके घर के कंपाउंड में ही एक मतलब गड्ढा बना के लगभग 4-5 फीट का एक होल बना के उनको वहीं पे दफना दिया। हाँ, इसीलिए हमारा जो सस्पिशन है कि डेफिनेटली और 1-2 आदमी उसमें जुड़े हुए होंगे, क्योंकि अकेले एक मतलब लेडी इतना बड़ा गड्ढा बना के उसको दफना के पूरा प्लेन कर देना इतना संभव नहीं है। Habatian, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya